abatura b'ecyaro cya Rwansingo muri Rubaya Kashari aba babahanikire papura higuru borekerire gurukuza ofisi ya RDC Wambarara biza kusharwaho polisi ya Bwizwera eyabebembirwe DPC Superintendent of Police bya Mukama Benoni owabaragiro kwato gwa bareta ibigo rero mu butamburo mu muhanda turi kumanya rwose so nimbashaba ngo mutakwata umuhanda gwa kugira akuyaruka DPC kat submitting ibintu byona peace free please mu submitting everywhere they are aware kandi abandi kabari bagaruka mu bindi bakabata kugaruka mu please kandi kumwe submitting peace free murindeho baza kubagaruka kashi bamba tukabara kirekera korwe ngo muntu ayinесенте kandi n'umuserikare mukuru gikoreke DPC niyo kugamba mumaze kukireho peace free nagamba niyo kine office na chairman We need our vote. Rwansinga akarura amahega karigemu. Akaruru akabake embundu. Abo kuba akaruru ka RC1 kashemere ko bakarumwe embundu amasasi agarirenga gamba kashemereye kuba karumweze senteza izibabire mbagabe mutware 5 10 zigamba obwandarwire omwanya gwa Rwansinga guhindurikire Brexit y'abasirikare atutwaci byama twena nturara ntutetemo nimba saba ngubuzuma Museveni atuyambe yitwa abantu ba Rwansinga atuyambe abatura nabagera ngo tubarukwikirezana n'ebyarugiro mu karuru ka RC1 ahabwe cyaro cya Rwansinga twatubyo mukesharingo ko busingi turikwenda RDC batishoborere ekiruho nengi ekindi turangu naka ihangaryona Sherezi taratire Karuru chairman wa recto atiriho kibanza cyo kwa munani kibanza cyo kwa munani itwe zitu ito bitu bakatushoborira mbere hatwatuzire kubuza ngo batshoborere ekiturakore then kutwaka police DPC wankana wana stera nakatera tiya gas sento munshaho yazitera higura tecerere masente bachinage yajatecerere masente bachinage yazitera hansi waterza Karura katakwikizwaho abo bakaryo mukura kana ko bari mu office asitamire bakumuretere byarwo mukaruru bonka wayija yabingo wabe nakateza yabanwa yabara yabaro kwa kwenda kwaze ngwetesha wabare bitaru atinyo tumukunda jakarukaru garkamu nabwanyima polisi yarabya mutiya gas buryo mu yahwero mu kibira kandi babiri bakwatwa ambire vira Karuru mbera nukeriyete bamwe babire besimbireho bagamba mbereji Akaruru yajya mutuzara yini twagireho ahi naberendi yacenginga mutahi wanje gwa kugira ngo akansinga yamutwara aharubashurwa kago inyuma yakago ahabere hari abandi bantu abarazemo umuntu abantu wayisimba bakusinga mbakusinga no kizana utaka kuko remwa nozo mukora aradista kurivansinga Karuru shaka bo aradista kurivansinga Karuru mbagambira kije cyamano mu office twamugambira yayanga Akaruru bakakakuma umuntu wayisimba bakusinga ubo bakusinga bururu biri mbaba bakora si aho kuba twatwina amahe twatwine polisi ebi kugira ngo bakusinga bururu buke no baba bakusinga you must accept ngo bakora si urukweto mbiturwa kwiba Karuru ebi yabahakanisa hasmu Akaruru abantu bakashara mu bakampereza abantu umushiza abahatwiriwe imyaka mingi arukora kandi arukora wenka atakora abantu ati nasharamu abantu basharamu ngo bampa Karuru basharamu kampereza inkibire Okurugerare Electoral Commission obururu bw'ebyaro bimwe obutaratirwe nobwo kugaruka mu nyencha kare kibanza cyo kwa 8 omwihanga ryona omuganda makuru abaturo ku rugo mu cyaro cya Rwenjejo omugombora ya Chamuhunga Bushenyi district erizo babarumbe mbuga nkuruze gombora barukwenda ngo babashobore ahabwe nti bataratire Karuru ka chairman wentebe yo kubanza aba batugira ngo abantu bishatwana nomwe ababire beyandikise bibirana nomwe nibo babire bari go mu register abo kujya ngo nakora muri Electoral Commission yitwa bateze bacyaro najya ngutwena natusara mukujya ngo isena niwe cyamani twende tutera Akaruru karwenzo tukatiba tetombuita abo butatera Karuru ngo banyuma kwesanga tar muri register kanto yahandikise
kandi bwa nyuma yo kuja kusasa batamwegesha twagiye kugamba kwa leta polisi yateye amasasi twatatana twateye akaruru konke kikumanya cyashangiye uriya yabyitinga amazina gitu mutanu wa cyamano bw'abayesimbire mwakora nka supervisor umurko gwa kakoni umusore yarwenje niwe mutabani wakora umusore munaka nejo tumanyisa no akadetinga amazina gitu yadfendi ise ngawe nwato businguje abana bagira ngo chairman orangirirwe akakoza so mutabani kandi ruwa rukura karuro mu rukogu okuzo mu ntebeji utumanya byafuba ngo hati nanku yorumu bakutikinga bakutasyamo wareba hati umanya eyo kubanza ndumu eya kabiri tindu namwe nkati ukuyo yoni ngamba hati mbaza kurete eyindabe ndumu mukandi kawabiro yahandikise dereri usange yabura bamaze kwandika nsanza kwechekinga ayabena handike yajya ngo nakabagituye bayiro bagituire chairman ngo agituye twayichekinga namwe itorwenzo tino muntu ayechekinge nomwe omuyegeze gese baye barese kuma no kuyagenzo tino muntu nomwe warwenzo zo abasize kwechekinga twabuza aho kitakwasa kwechekinga kabaje ngo twechekinga baje ngo twece takaza kuchibuzo gutuma urimo gwitu abibyo bushoborozi bagambira abatura ngo umutabano wa chairman bakaba bikiriza ngine ngo atakakururo kuteza karuru ngo konke kitongore cyo byoburura bwa district ya Bushenyi kikabatera hansi kandi cyakandi umuntu wabura supervisor w'umurika turkwikizwa futira kabura LC1 kandi karo so mwen akubaho nabasa kubaho yabyo mu supervisor nagirata nahikaho konka tafuteza wakireba nyine na LCM mwe nayo muri 10 nayo ni cyeco cyenyine na supervisor w'umurikano wakateza ki akaruka ndicyo cy'urwikizo cyo waje kuba umwazo utakasesera twakurangura umwe mbebe simbe mu bamurangira ko musingi kandi taratire karuka so nsabaki kandi nsabangu tungo buringaniza nitetera karuru nk'abandi ine delegation eri wa RDC erukurga rwenjo eshahichi nabari erukurga rwenjo nombuzangu barabara yandirra butaka sesiri butaka sesiri barabara yandirra su nombuzangu adro frangu awandi hize awe bintu byangayi bya rwenjo twageza ho kugamba no rukure byo bururo mu district ya Bushenyi konkati yakwata simuzitu nde Evans Taremwa na Mayiko twakire.